Anyat gagara minsan. Insan Elmer, bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos. Sapay imbang kokte kwarta ko ninsan. Limagasot lo ti adakan niya kita. Ala ison ti itid mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato insan. Ay, pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit agururongak para ti panagkasarmay tinubyak. Apay nga na si katyag problema para iti dayta insan. Ha? Parparigatam na ti bagim. Padakmat ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Ngam awan mo trabaho na. Awan na. Maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay talaga kasta at lalaki tagat nga raw insan. Nata ati mangbiyag iti agbalin to pamilyata. Oo. Sa balikan niya kinsan. Uray saan anapintas ditan. Basta da trabaho na ayusain. Ha? Anluam ta napintas. No saan ba't ngagsuswildo? Ay awan Maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan iti nobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mangan iji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin a nobyo. Ngam, ibagaman ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot day ta sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang mo't Ay, di ka ko mamasaksakitan Ang kasla imposible ngamin nga arman na tikasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnakam nga iso tinagaram kanya. Saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga road, tamataginayon ti kinaragsak yu iti nobyom, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamad tan anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan kaya. Limagasot kayam tayo na itugot ko akwartak. Mabali na bumurudak pa iti pangnayon ko. Ta mga no agkurang. Ay, wan Addo ti limagasot. Inayon mon. Ay di amanak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ay, nagyamanak nga rod Ang no dasukli na. Itid kumutlakin ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mo't denobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awamatan plano magsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay Nobyam. Imbagak mat ka ni Ellen adya blesak. Ang kinayat nakmat lata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Daytoy ti armas ko iti biyag. Jakamukan ka. Kababain ka iti kasta nga raramidam. Kababain iti pa kay kamangam to. Anyalat sa wandakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada. May mayat kumamalang no adam ako na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan na nang. Sana bale, taga-brudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebonsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na Lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay.
Sana siya tiyag problema iti day tananang isuda ah. No asino tiyag da trabaho ken kwartana, iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay Rio aparaken ka anak ko. Agbalin kalaada ka kaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Amaw ka naawis kala iti kinataer na. Iso akas tati ko nam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumaget to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay Rio ti pakiasawaam kunak manen. Napadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Kadagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi immuna ang nakalivin ko. Sadot alalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maaramid. Pudno, naanusak idi damo. Ang may agbaybayag ay awanen. Napalinen akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatek. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Awanan ti dadumapay. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rod ang makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun ay tan. Ay kat, agden na talatan no oray saan tapay ang nagkasar, Ellen. Kapilitan Tadimot kayat ni nanang nga agkasarta. Nakapilpili mo't da nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan Ellen Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbagana. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaadanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uray jaya kas iti inam. Pagnaadanta nga rodan ngay. Agabang tan Oray ta damat trabaho. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod Rio. Ay di amanak manan Ellen. Yamin, oray jablesak kayat naklata. Wan, sigud mat nga amok dayta. Taimpak pa kaunamon nga imbaga dayta kanyak. Di kanto nga ta maupay kanyak nga oray awan trabaho. Wan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko kan ka. Kat no addanton anak ta, oray agaw awir tula ang taramida mon Baya ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mutla ka di dayjay Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpot pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. Ngam may mayat kumamot laeng no agkasar kayon. Tani agdenden na kayon. Awampay urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat ti ina ka makikasarak kan kwa na. Angam na dala kwarta mi ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparaken ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta da nangayat kanya kakasken ni Rio. Dandani ako magbaaken kat. Nawan ni Rio ang nagaram kanyak. Rio, agriin ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka mamat. Si kamamot agluto iti pamigatan. Tapno saan na kamala daw iti trabaho. Anya ka mo dun. Dahil talat iririing mo kanyak. Kaya imasan ti turog, disturbon nak. In kagluton, tayo turog ko pa'y.
Nasa papaya pa nagriing tikas nga oras. Ha? Ay, handa ka gaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na, unay matikas ta nga ramid mo Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga ron itay, isa naiturog ko. Ala, samrakan. Anya matan. Anya ko matipa ka banugam ngay. Napanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya ah. Makabannog ba't tugtugaw kahit kunam sa? Ay, jakamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga ah? Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuya ka live aboksing. Ay, kain ka nga rin nagluto ng tanim mabisina kon. Madamdamamat basit ah, tanay. Kaririing ka. Ang murmurayak pa yung basit ah. Oh, Riyaw, agring ka man. Ay, ada kayo ba't gayam na lang? Unay matikas ta nga itsura mo na nakaturog dito iso pa. Nakalukat to dagusyaw. Inton sinarak da ka dagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumatan tinagboya ti live aboksing. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat tibiyag mau. Kasla ka senyorito dito dagusyaw. Anyat gagarayo aya. Apeng imay kayo. Oray kumano mangtid kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan ta si kamat ti dumawat kanyak? Di mo latultuladan di kasinsin mo ani Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor ornongan na ti panagkasarday tinubya na. Ido madak kanin San Elmer. Taagduma kami iti prinsipyo ti biyag. Di kay katagyaman ta nakatumpo nga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yo ngagtrabaho. Naa! Hey, bumangon ka kaditan, tayong kagluton. Tapno no sumang po di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas ti pagtaanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot, Rio. Di ka agungat ah. Ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasaw. Ta sigod mo't nga amom asaan ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlat ta ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka awawita maging ka lumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam kumamot, Rio. Mabambanugak nga gap-gapoy di opisina. Kalpasan na nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyak laangan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko ah. Nabanuga ka naglaba. Nagrigat naglaba ah. Inakagtrabahon, Rio. Tay tangdan ko ang naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita eh. Kinirkirak amin arugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa iti basit ang masitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kanwan gayam. Kita amtuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No ka ba ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga ron iti igatan ko iti bisagra ah. Antoy. Kan tay tangdan ko amang yaramid ngay. Sana kaskarina ti paparamid mo. Iso tangdanan nak ah. Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. Agawit ka ka din, Mia. When tapa nag-aawid mo ten Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay la balayo.
Umayak man pala agis tambay ijay, friend. Agpalaba sa kiti oras si Jebalayo. Ay, uwan orayan nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, uwan. Mangrabii ka dito yan, Ellen. Ado ti linuto ni Papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka agbabayin, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo iti anak ko. Mabayin ka pa ilaeng. Ay, ala, sige nga ron, tata. O sige, ta agao akon, ta mangantayo kit de. No kasta, ni papang mo ti para dalos kan para luto dito'y balayo, Mia. Wen Ellen, ay na, edi si bibiyag pa'y day di mamang. Ati wen ani Papang nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Daan mo kakada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tada amamamang ilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Ken, naserte mo't day di mamang ko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni Papang amin. Kasta kaya? Ang amamom, kasla saan na lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kastylen. Baby face ngamin na talaga ti amak. Naimbagman, ta nakalagip ka ang nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax, nanang. Na, kas laki mutong kamay, anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan, nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibagaman ti agpaysukan niya. Aklonak, nanang. Uwan, grabe ti kinasadot na. No daramidan na iti nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbaglakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anya ngay. O di mapamniknikam itan dagiti imbagbagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo itanay. Kakaasyak amang nilablaba iti kabos mo. Ay, masapol pa'y laayat ang danan kakaawang mo trabaho. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan mo iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Nadelay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot agluto ah. Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Oh. Hello, Rio. Ayan mo ngay. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa, agdaak dito balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan, isang agluto kan iti kanam. Kandi na kurayanan, tamangan no makiturugak dito yan. Anya? Anya mo't tikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nenay malublubot mo ganyan ti cellphone kon. Ag-off dito yan. Hello? Ellen? Nagloko na dya babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya? Saan na nagawawid ta asawa mi di dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nenay, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Ije ka no pala iti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no naumakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible ah. Maaramid na ayat imang isukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ikas kanyak kataer. Awaran. Siyak lang tinailawan kan kuwan agwapo. Mamom nga raud. Apay tanggal mo ay atirik nana.
Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo maamin na gwapo no sadut kamot. Awan serbina Rio. Hello, Ellen. Apay nga, yakas ta ter aramidam. Ibagam no naumakan kanyak, tapno amok ter aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit a bakrang ko. Ha? Sigurado ka ha? Ha? Anyat kaya't maasawan? Ay, kwa. Lading ita Rio. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa baling asawaang. Diya ko nagawid di tadagusta, tadan sa bali pag naadak. Apay nga, yakas ta ti ibagbagam. Kunam ay ayaten nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Sorry no, Jack matakdiran dagita karikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensya na. Sorry ha. Ngam saan ako na naragsak iti danam. Isasardangan na ko nga wag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido honey. Itay ka kadipay nga guru-uray di tiruar. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito eh. Rio, please. Di ka kumagis kang dalot ito eh. Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbangam amang riribok kan kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga'y pinanawan na kan. balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumati laban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang, Agbalbaliw ka nga minan. Agkagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manen sandakan nga isukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ka. awan na. Maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay talaga kasta at lalaki tagat nga rawit san. Nata ati mangbiyag iti agbalin to a pamilyata. Oo. Sa balikan niya ginsan. Uray saan anapintas ditan. Basta da trabaho na ayusain. Ha? Anluam ta napintas. No saan ba't ngagsuswildo? Ay awan Maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan iti nobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mangan iji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin a nobyo. Ngam, ibagam man ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot na ita sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang mo't Ay, di ka ko mamasaksakitan Ang kasla imposible nga min nga arman na ti kasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio ang maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnagam nga iso tinagaram kanya. Ay, saanan, Ellen? Mala,
Sapay la ko mga rod, tamataginayon ti kinaragsak yu itinobyom, Elen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamatan anangan. Wan Ellen, ang agbayad tapay. Wan gaya. Limagasot kayam tayo na itugot ko akwartak. Mabali na bumurod ak pa iti pangnayon ko. Ta mga no agkurang. Ha? Ay, wana. Adto ti limagasot. Inayon mon. Ay di amanak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ha? Ay, nagyamanak nga rod Ang no dasukli na. Itid kumutlakin ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mo't denobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awam matan plano magsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay Nobyam. Imbagak mat ka ni Ellen adya blesak. Ang kinayat nakmat lata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Daytoy ti armas ko iti biyag. Jakamukan ka. Kababain ka, iti kasta nga raramidam. Kababain iti pa kay kamangam to. Anya lat sa wendakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada. May mayat kumamalang, no adama ko na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan na nang. Sana bale, taga-brudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebonsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na ma. Lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay. Sana siya tiyag problema iti dayta na nang. Isuda No asino tiyag da trabaho ken kwartana. Iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay a Rio aparaken ka anak ko. Agbalin ka laada ka kaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Amaw ka naawis ka la iti kinataer na. Iso akas tatikunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to, Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay ariyo ti pakiasawaam kunak manen. Napadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Kadagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi immuna ang nakalive-in ko. Sadot ang lalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maaramid. Pudno, naanusak idi damo. Ang may agbaybayag ay awanan. Napalinan akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatek. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Awanan ti daduma pa'y. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rod ang makapagdanangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun daytan. Ay kat, agden na talatan Nauray saan tapay ang nagkasar, Ellen. Kapilitan Tadimot kayat ni nanang agkasarta. Nakapilpili mo't dadya nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan Ellen Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbagana. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala. Baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaadanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uday jaya kas iti inam. Pagnaadanta nga rodan ngay. Agabang tan
Oray ta damat trabaho. Oray din nalakala ti abangan ta tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod, Rio. Ay di amanak man na, Ellen. Yamin, oray jablesak kayat naklata. Wan, sigud mat nga amok dayta. Taimpak pa kaunamon nga imbaga dayta kanyak. Di kanto nga ta maupay kanyak nga oray awan trabaho. Wan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko kan ka. Kat no addanton anak ta, ure agaw awir tula ang taramida mo na. Baya ama siyak trabaho, ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mutla ka di da Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpet pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. Ngam may mayat kumamot laeng no agkasar kayon. Tani, agdenden na kayon. Awam pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat ti ina ka makikasarak kan kwa na. Angam na dala kwarta mi ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta da nangayat kanya kakaskin ni Rio. Dandani ako magbaakan kat. Nawan ni Rio ang nagaram kanyak. Rio, agreeing ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka mamat. Si kamamot agluto iti pamigatan. Tapno saan na kamala daw iti trabaho. Anya ka mo dun. Dahil talat iririing mo kanyak. Ha? Kay imasan ti turog, disturbon nak. In kagluton, tay turog ko pa'y. Nasa papaya pa nagriing tigas nga oras. Ha? Ay, handa ka magaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na. Unay matikas tang aramid mo, Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga rod itay, isa naiturog ko. Ala, samrakan. Anya matan. Anya ko matipa ka banugam ngay. Napanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya ah. Makabannog mo't tugtugaw kahit kunam sa. Ay, jakamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga ah? Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuya ka live aboksing. Ay, kain ka nga rin nagluto na tanim mabisina kon. Madamdamamat basit ah, tanay. Kaririing ka. Ang murmurayak pa yung basit ah. Oh, Rio, agring ka man. Ay, ada kayo ba't gayam na lang? Unay matikas tangay tsura mo na nakaturog dito iso pa. Nakalukat to dagusyaw. Inton sinarak da kadagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumatan tinagboya ti live aboksing. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat tibiyag mau. Kasla ka senyorito dito dagusyaw. Anyat gagarayo aya. Apay ngay may kayo. Oray kumano mangtid kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami ti kwarta. Saan ta si kamat ti dumawat kanyak. Di mo latultuladan di kasinsin mo ani Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor ornongan na ti panagkasarday tinubya na. Ido madak kanin San Elmer. Taagduma kami iti prinsipyo ti biyag. Di kay katagyaman, ta nakatumpo nga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yo nga trabaho. Naa! Hey, bumangon ka kaditan, tayong kagluton. Tapno no sumang po di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas ti pagtaanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot, Rio. Di ka agungat ah. Ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasaw.
Ta sigod mo't nga amom, asaan ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka, awawita, maging ka lumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutom ko mamot, Rio. Mabambanugak nga gap-gapoy di opisina. Kalpasan na, nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba, di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isa syaklaangan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko ah. Nabanuga ka naglaba. Nagrigat naglaba. Inakagtrabahon, Rio. Tay tangdan ko ang naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita eh. Kinirkirak amin arugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa iti barsit ang masitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kanwan gayam. Kita amtuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No kabang ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga ro iti igatan ko iti bisagra ah. Antoy, Kan tay tangdan ko amang yaramid ngay. Sana kaskarina ti paparamid mo. Isa tangdanan nak ah. Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. agawit ka ka din, Mia. Wen tapan nagaawid mo ten Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay la balayo. Umayak man pay lagis tambay ijay, friend. Agpalaba sakit ti oras si balayo. Ikat, wen orayan nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, wen. Mangrabii ka dito yan, Ellen. Ado ti linuto ni papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka agbabayin, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo iti anak ko. Mabayin ka pa lang. Ala, sige nga ron, tata. O sige, agao akon, mangan tayo kitde. No kasta, ni papang mo ti para dalos kan para luto dito'y balayo, Mia. Wen, Ellen. Ay na, idi si bibiyag pay day di mamang. Ati wen ani papang nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Tiam mo kakada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tada amang ilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Kan, naswerte mo't day di mamang ko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni papang amin. Kasta aya. Ang amam, kasla saan na lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kastylen. Baby face ngamin na talaga ti amak. Naimbagman, ta nakalagip ka ang nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax, nanang. Na, kas laki mutong kamay, anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan, nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibaga man ti agpaysukan niya. Aklonak, nanang. Uwan. Grabe, ti kinasadot na. No daramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbaglakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anya ngay. O di mapamniknikam itan dagiti imbagbagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo itanay. Kakaasyak amang nilablaba iti kabos mo.
Ay, masapol pa ila ay atang danan kakaawang mo trabaho. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan mo iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito yung balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa yung nagsweldo. Na-delay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot yung agluto ah. Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Oh. Hello, Rio. Ayan mo nga eh. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa, agdaak dito balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan, isang agluto ka ni ti kanam. Kandi na kurayan ta, mga makiturugak dito yan. Anya? Anya mo't tikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nenay, malublubot mo ganyan ti cellphone ko. Ag-off dito yan. Hello. Ellen. Nagloko na dya babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya, saan na nagawawid ta asawa mi di dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nenay, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Ije ka no balay ti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no na umakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible ah. Maaramid na ayat imang isukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ikas kanyak kataer. Awaran. Siyak lang tinailawan kan kuwan agwapo. Amom nga raod. Apay tanggal mo ay atirik nana. Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo maamin na gwapo no sadut kamot. Awan serbina Rio. Hello, Ellen. Apay nga yakas ta tiyar aramidam. Ibagam no naumakan kanyak tapno amok tiyar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit a bakrang ko. Ha? Sigurado ka ha? Ha? Anyat kayat maasawan? Ay, kwa. Lading itak Rio. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa baling asawaang. Diya ko nagawid di tadagusta, tadan sa bali pag naadak. Apay nga yakas ta ti ibagbagam. Kunam ay ayaten nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Sorry no, Jack matakdiran dagita karikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensyana. Sorry ha. Ngam saan ako na naragsak iti danam. Isasardangan na ko nga wag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido honey. Itay ka kadipay nga guru-uray di tiruar. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito eh. Rio, please. Di ka kumagis kang dalot ito eh. Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbungam amang riribok kan kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga ay pinanawan na kan. balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumati laban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang, Agbalbaliw ka nga minan. Agagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manan sandakan nga isukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ko. Manungarod ti ka sa pula, manak ko. oray 5,000 pesos no adda nanang.
bayadan min tumutlaang no addan to kwartami. Sige, mabiit laeng nga road. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak maneng. Hangka nga agbababae. Baka agisangpet ka kit di iti babae iti balay no ada ako ni Jabron. Ha! Han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Jak mo't may turad nga ramidon ti kasta, ah? Dapat lang atan Siyak lang aro din ti umadayo nga agtrabaho. Adda pa lang ganas mo mat nga agbabae. Aha! Panunutam ti rigat ti biyag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Wen bakit? Amok na ita. Rina, anak ko! Nakarubat kayo! Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no adda ako ni abroad. Wan mat nga men, maneng. Amang ano pagsibo ni Rena, adda niya awid mo ababaay. Ni saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't tinasayaat kan saan? Sa bagay, Rena, awan pagdanagam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga rod ananang. Tapno amok ti mapaspasamak ito habang ada kay abroad. Lay, ada ka mo't gayam nito'y balayaw manay. Apay, awan trabaho mita. Jak simrek tatang, nasakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Nay, apay ngay. Nagabrod la jay anak may agsenyorito kamutan. Ha? Ni saan tatang? Nasakit kami na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko mga ron na saan kang agpampambarlaang. Tanay, narigat ti trabaho di anak mi ija abroad. Agkalyo ti iman ang agtrabaho ija. Uwan tatang, amok na ita. Nga lang around, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang ti aldaw. Hello, Rina, bakit? Kumusta kan nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagrigat nga permiti trabaho ito Kanayonak nga mapuypuyat. Basit pati kanak. Kanayonak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mat ngamin ti agabroad. Kurangam mat ngamin ti masapsapulak nga asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskartem. Han mo nga mo ti ag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon mat ti swildom. Kasano nga ro da maka-sideline ak at ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mat kayat nga ag day off ak. Nalaos to. Nag-adumanan nga'y bagbagamon. Aminam ka din nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga ro dagiti ko kumarek ta naggagagat as asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka doble am tigagat mo. Triple am pakit di Eh, Kat naimbaganan diya sakit itiyan mo. ada pa ibasit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de, sige, sumrak ka, tasayang tiswildom. Talaga nga kasta. Siyak to pay, permiti sakit ti bagbagyak itoy. Makabanog nga permi. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maneng. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Wen, bakit? Anyat gatangam, insan maning. Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple Diyos kan reta nakabiti na biskwit. Mabiit laang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isang utistor mo insan. Ta pag inanak man. Nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadut ako nga agluto. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw.
Angam talaga kasta. Anya, kita awan mat ngamin na ilepas da tao. Iso nga anusan ati kasti a klase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit lang tayalaan ka. Ah, ay kat agyaman ak nga rod insan. Ay bitaw lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay na nakitak ni Maneng amanugang taijay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngag merienda. Anya, na ay, imbag man ta, merienda laangan. E din to ta dya asawa na nga anak ta, kat kastaw na rigat na ija abroad. Kan nakitak pa'y anangan iti pansit. Agasam nga'y dagit ang order na. Kunamala na sino baknangan. Ta merienda. Di na mo taginaw. Imbis nga gluto di balay da. Tanayin inot kuma ngam sama. Pasig sabot nga ijirwar ti pangpangananan. Lakit di ah. Barayo boy magayam da dya manugang mo na dakwarta na. Kwarta na nga. Kano kwarta ni rin ang anak ta ti gasgastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta, manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Uray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saanan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam namaan nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare Maning, dumagas ka pa, isat mo. Nay, adan samot okasyon iti balayaw paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kadwag siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pa ngagsyat. Ito lang may paray. Kain nakpay. Wala mangan ka. Isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latamay tanakaw. Angem ada sa balay nga ibaga. Anya datangay tatang? Jay asawam. Jay mutla agbarbartag ti aramidon na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglut-luto iti kanan na? Agpalpalutong sa iti store iti kanan na. Ay, awan magastusan no kas ti aramidon na. Si madutmutan manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madi ate kastang araramiden na. Hana nga mo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa iti turturog ko ito'y. Taka na yon ti overtime ko. Ano sakta agrigrigat ito'y ngam adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay saus, ibagbagakaw na nakaw. Sayang, ti pawpawit mo, no panuy-nuyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso nga sigurado nga ilibak na ti amin, nagdamag kakin kwa na. Kasaok tumanday di nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat iti abroad? Puyat, banog, bisin ka na iliw ti kalaban ito'y. Apa kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng? Ha? Apay manon aya bakit? Kasladaman basol ko ni tikas ta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amok ito'y. Tasabal iti sauda. Handa nga mo tag English. Huh? Nagsakit ti bagbagyak ngagtrabaho awan mga apros iti bukot ko. Rina, Naguyong to pa dagiti amok ito'y. Karkaro jay babae, naimon. Kaya't kung tagawid, ngam anano saklang ito'y. bakit? Kaya't ko nga makaurnong tayo di kwarta. Iso nga ano sa akin to'y. Pagkatapos, kasadararami dumita. Ha? Aramidak nga. Hangkaman mat nga aging dadamag. Barayo buyo ka nga agbarbartak ka pa'y. Anya nga datang araramidam. Merienda ka pa kano nga, merienda iti store. Apay hangkang aglot-loto. Ni, nagkuna. Naminsan mo't la nagmerinda ki gestor. Kan naminsan la naparte kak ta inawis nak ti kumparik. Ang nagawid ak mo't la adagos. Maditekas na nga aramid mo. Baka no madamdama agsugal kan. Ay madi hangko nga itulok nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan maneng. Manipod tata hangko nga ipaw iti kwarta kanya.
Saan ka kumabasta mamatilatan, iti idandanon daken ka, bakit? Basta agtrabaho ka ladta, tapno adamot kwartam. Hangkang agdanan ta agurorno nga akmat itoy. Tapno adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanyak, no di na kun pauitan, ta damot kwartak, tiladyak kayat, kat tipadaksendak. Saan na po nura kita anay danon kan ka, Rina? Sige, tane, agtrabaho akmanan. Nagsakit tisikat kong agtrabaho ito. Sige, bye! Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mao, nagsarita kayaw ansay. Wan, bitaw. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbong laing data ti dadakkel na. Wan data tinagrigrigat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawak ni Rina. Sa idin si Kugko siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat, pitaw. Ay wang gaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, man nagsaksakit. Puyatan na ta idi mga sa asikaso kang kwa na. Kanayon pa ide ama ospital. Wan nga ron sa itatadakkelan, makatulungan ka na ta. Ngam sa balit agnumar, di matsadot nga asawa na. Naglalaingan nga ay. Hiso nga rod day tatikunak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pa'y. Ala, bye-bye no kasta ti kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanang. Pinadakasdak dagiti katugangak, tapno isuda ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabahom. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti daita. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nanang. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaang ida. Basta ipakitam asaan kang apektado anak ko. Agtrabaho ka latta, kat agsingsingpot ka latta. Saan kang agrebrebel day anak ko. Nadto iti kwartam, bitaw. Nay, apay, banaw timpaw iti anak ta. Dahil laang, ay, imposible ay, jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin ta mo iti kwartata. Tapno ada kautan ta no ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama. Out of delivery, kunanam ay. Si Kamer lang aro dalakla kaya mat. Manipod pawitan na ta dyan nakta iti kwarta. Uman-order ka iti online. No ada makita mo orderam. Ket uray ata, mausar mag. Mausar nga? Diyan order mo akaputay, di mo maususaran. Nakabitin lang diyan sa lapayan. Ay, ket kasano nga usarag, ket awan mo to daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon. Nakawara lang diyan. Nagalas mag. Peke mo't na di nga aircon. Nagdaklan iti picture. Ang no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakkel. Uman-order ka nga main. Uray saan mo matakasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo diya kusina. Sumanali lang ijay. Bayam, talo kataktaw no masangaw. Nayunam ket di tayo. May mayatan ti kastaw yung am tagbisyo ak. Kaya't mao, ngayon nakagbarte-bartag di taken, agbababaay. Adto tili magasawt. Umanay daytan. Anayimaw na dwaribaw. Bay amman ta ornong-ornong, ta lakay kan baketan. Kano da emergency paggastusan tangay. Adamat jay anak ta iti abroad. Bay-bay ang natakot adadakilan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya.
At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga roday. Utangag pa'y laang ta bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak ita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ko to'y kwartak. Inton agpawit ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran nyo ngay. Dahito man na Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpawit ti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang. Aday. Aday tati 2,000 pesos. Apay ti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide ka tagtagibasitan na kami sanitan tadan pagkarit mi Mayla. Ala, saan kayo mat atagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan di na kami pautangan ni di. Tamom nga wan pagbayad may. Ala, saan mat ante? Ay di ka naglibak Mayla. Mala, idulin mo kay din ta 2,000 ta ukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan, bitaw. Di mo tutupan ida, insan. Amumot ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runa ita ta isudan ti pagpawpawitan ni Rina nga asawa. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan, insan? Ang ayos lang. Sana dahi ti panggapwa ka mangguray ti asawa. At damat kwarta, tagtab trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay, insan. Tagibas si tenda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta saan dak kumamot ta padaksan ni di asawa. Hello, anak kaw. Kumusta kan nga dito abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga ti abroad. Hay, banog nga kan na yun. Bala, talaga kasta anak kaw. Awan nala ka at trabaho. Kat kumusta kayon nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Taada ka na yun kwarta may. Nahuan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang min kenkwana. Aramidin na lang ti kayat na. Di mo pa lang amin sinaan. Ha? Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldo na. Mabanban, nugak nga rodan iti abroad. Nuag awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amo ti agdiskarte. Masyan kami nga rodan ken ka anak kaw. Isa ano sinaam ni Maneng. Kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. Wen mat nga main Maneng. Awatem ati gasat mau. Nakapoy ka nga main iti diskartay. Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masuraw. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta ansay. Awampay mo nga road. Idi pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ati sweldo na. Diya ka mo Saan mo't ang madildili edi? Apay ngay.
Imbes ko mga on time ti panagpawit na, ta nagsinadan iti asawa na. Ay, awan nga Rodra ah. At nanay, isunti umawag. Ay, sumbata mo unlakay. Yoy. Hello, Nakaw. Hello, Tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanya yo. Amok nga urayan nyo ti pawit ko. Anda nga may nangusarakit ti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Hang kayo ko mga agungungat niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanya iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga kami ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan to kanuno makatrabaho. Sige tanya do pa teramidak. Bye. Ay, Anya jay kunana? Boyfriend? wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan ta ti pawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya bain. Ang damot manen ka inagaw ta bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, Tatang. Tao may ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ay, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga baro, nag-adumat gayam te asawa na. Adda bakit nga asawa na? Adda middle age. Kanadag tawon iti 20. Anya? Ay, kat idarom mo Marwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resebo edi nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensyak. Anya? Ay, awanan Tatang. Awanan ko kwarta kun. Ay, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagrigat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Taumadanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Tamaburyong ditoy. Ta sininaam mo nga minen. Hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko nanang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaamuak ti isasangput mo. Kat nasaukan ko na. Bareng agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibyangan na ka. Aniya?